Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Һәм мин Алсу. Әле бер көнне генә барып кайттык Талия белән. Аннан соң Анатолия кичә барып кайтты Фуджи тауына бер үзе. Әйе, Бер бер үзе. үзе. Әйе, бер үзе. Менә шундый. Нык молодец. Афәрин. Мин, Әнисен ашаган име? әйе, әйе. Кит Бер инде. үзе. Менә кич белән китте. Менә сәгать 9:30-дан Күрсәтәме китә ни? икән автобус. Автобус менә тур кебек инде, әйме. Шулай автобус заказ итәсең. Алып китә, шунда 5-нче станцияга тыгып бара, шунда калдыра. Сәгать 3-кә барып җиткәннәр бугай инде. 3-кә, шунда әйме, төнге 3-кә инде. Төнге 3-кә тегәле бер 10 сыңга кереп, әйберләрен алыштыралар икән теге. 10 сын әйберләрен шунда калдырып инде, 10 сында калдырып, киемнәрен теге тауга менәргә инде, безнең киемнәрен киеп, тау рюкзагын алып инде китәсең инде. Ә монда 10 сын әйберләрен 10 сында калдырасың. Шундый икән, шундый беренче тапкыр иштем, шулай төнлә белән барып, 10 сынга әйберләрне калдырырга була икән. Oo. Димәк, калдырасың һәм бу сәгать 3-тә Фуджисанның шул 5-нче станцияга китереп куя. Галия инде аның фонарь бармаган иде. Йөртеп менә башларга инде. 5-тән генә менә башлаган инде, ялып торгач кына. Менгән, шундый тиз менгән. 4 сәгатьтә менгән әйе. Тиз, тиз, бик тиз инде. Шул мин 2 сәгать төшкән име, ул вообще 1 сәгать ярымда төшкән Галия. Диме? 1 сәгать ярымда. Шул бик тиз инде, чаба-чаба төшәсең анда, шундый теге. Анда икенче юлдан төшәсе бит. Ашап-ашап. Ком шикелле анда, ком теге. Итә инде. Тәгәри төшү. Тәгәри. Ә менгәндә ташлар өстеннән менә инде. Ә мин менгәндә шундый кеше күп иде. Төнлә белән менгән идем. Шундый чирлат инде, шулай еле-еле узак китәсең инде шуларны группа менәләр алар әкрен генә. Толья көндез менде инде, получается. Иртән менде, көндез сәгать уже 1-гә төшеп тә җиткән. Ә кире автобус сәгать 5-тә генә килә. 5-кә көтеп торасың шул станциядә, әйеме? 5-тә килгән автобус. 5-тән соң боларны алып киткән 10 сыңга, шул 10 сыңга теге 10 сыңга инде. Шул 10 сыңда шундый бик әйбәт 10 сың булган инде. Әллә ничә витлан, кәммәт инде, әллә нәрсәләр анда сауналар, әллә ничә төрле сауна, әллә ничә төрле усатсылардан китерелгән 10 сыңнар анда бар икән. И һәм шунда ашатканнар. Ашаган күрсәң, өстәл тутырып ашалмый анда. Сашими да бар, соба да бар, темпура да бар. Анда рейсның өстендә шундый сакан бәләкәй вак саканалар белән шундый инде, мәшираш изучи. Кая битем? Шундый чираш изучи, әйме. Аннан соң тагын әллә нәрсәләр бар инде, анда шундый күп анда инде, сладослары да бар. Шул всего лишь 8 мең. Тауга менгән. Шинджукуга хәтта кайтара. Oo, бушлай. Бушлай бу. Бушлай Хәзер мин бит. кереп карадым, менә шулай группа белән керсәң дә анда болай ничектер кергә була икән. 4 кеше булса кергә була икән. Ансаны 2 мең тора әйме. Ашау инде бер 3-4 мең точно тора инде. Һәм юл бит инде әйме. Уйсыз. Кыйммәт очсыз, ничек аларны шулай чыгаралар икән алар. Анда Ничек бит әле аларны водитель дә бара бит инде әйме. э, Кешегә дә түләргә кирәк акча. чит ил кешеләренә күпме тора микән? Юк, чит ил кешеләренә шулай Ханыйда аэропортыннан алып китә икән ул беренче. Беренче остановкасы шунда Ханыйдадан. Токио останов Токио станциясына һәм Шинджукудан алып китә. Мгм. Әйтәм, инде барасым килә моңа. Шул рейстән ашыйсы килә инде, шул соңга керәсем килә. О, Әкәмәт инде, әкәмәт. Менә әле Талия. Оттык атнада без барган идек Талия белән Нагано префектурасына. Анда без икебез дә аерылдык, менә бер станкага килдек тә, Талия китте сул якка, Шираума тауына менергә инде. Мин киттем Асахи дигән тауга. Менә минем артымдагы рәсем Асахи тауы, менә артта тора инде Асахи тауы. Ул аның тагын артында да тау бар әле. Ансы теге болыт астында инде күренми. Күренми. Һәм монда өйләре инде, әйме? Шул тау өйләре. Ул тау өйен күрсәгез, әкәмәт шундый чип-чиста. Күрдем. Без башка вакытта менә тау өендә нигә калмыйбыз? Менә беренчедән кыйбат инде, әйме? Әйе. Беренчедән кыйбат булган өчен инде. Мгм. Мәсәлән, менә
Palatka bilen, şatır bilen de kalarga bolar. Bitinde şatır bulsa birimi, ide kalarga 10 000 indi. Gerek. Oo. Bu tapkır kıybatırak. Şuna göre kalmayız. Ee, Hem ikincisi, anda şimdi iyisini bulayım deymen. İyi dımlı bulan. dımlı, iyi, mine şu pasteller şunday over yorganlar bulayım mine şunday yotası da kilmeyindi. Şunday ellene seyin. Ayme şulay bulayım mine bizim Tavu olgan bitindi. jirlerde ayme. Bir buzur bulmaya şuna tizilip yotasın bitine tizilip yotasın. Kırıyımdagana gırlap yotalar. Ine şu gırlapga yuklap bulmayın. Mine şunun için çatırda kalır. Hadi biz şulay çatırda kalabız indi. O rükzak bilen şu aytıp mine biz indi. Şunday yuklamasa şun indi. Şu taw indi. Amanda bilsen şunda şipşista iki kişilik gene bulmaya. İki kişilik gene bulmaya. İki kişi bulmaya. Şunda şipşista yorganları jip jingel, yumuşak, pasteller ana şunda ekemmet indi. Oşağın ekkende oydu. Oşağı şunda ekemmet, şunda zor. Atmoska mine tuturganlar ana segene yok. Her bir kişinin özünün mine utiyagıp, oşağa pişiretirgan aydır. Mine bu tawga mengende bu tawның биеклеге 2418 метр һәм ул керә 300 данлыклы япон тауына. 300 керә. 300-гә берне тутырдык. 200'ün bir buldu değil mi? 200'den. Ай. Шулай әкренләп җыям инде. Min de jeyam indi mında. Менгәндә шундый озын булды инде, шул хәтлек озак булды инде. Озак инде, озак. Шулай менәсең инде. Башта әләйме? Менә без Ренге olsun дигән җиргә машина калдырасың инде. Шуннан төшүп китте бу аска инде юл инде. Менә шул хәтлек ерак төштем. Менә кара менә муттайна инде. Эрәм бит инде шул хәтлек аска төшүп. Сыраны өскә менәсе булачак бит инде. 500 метр аска төшкәнбездер. Менә суга елга буена хәтлек инде. Тагын менәсең шулай озак. 8 сәгать. Менә бу тауга хәтлек килеп җитәргә 8 сәгать. Bu yemine bardım. Büyüklüğü mi? 2400'den bit. 2400'ge. Oo. Başta men şolay birer saat düşösü buldu әле. Birer saat düştü, яңадан менәсең инде. Анда шундый бик матур тигән ике яклы басмалы шундый юллар да барлыкка килде, шишмәләр, чәчәкләр шундый күп инде. Кыш райчы дип атала бит инде. Кыш икән ул татарча. Kazakçası tundralık akkur degen. Akkur. Kurapat köyündeyi. Kışın bitinde bu oppak aylana şunday. Nişikelle, kuyan şikelle. Matır indi bağları var idi şunday. Şu tavuğa jitesin de yaڭadan 45 minut yaڭadan çürge kerekme şu ilerge ige indi. Tik matır boldu indi. Bu yağanın Tuyama prefekturasına kire. Tav Tuyamaga kire indi. Başlıysan da ganada. 3 prefekturga kireyim. 3 kere, 3'üsüne de kire. Bir özün mındın imi mında? Mısına bir özüm mindim bitinde. Biz min Toliyamasına barmadı indi. Üge Toliye bilen birge minmedigiz. Toliyamin bizim planlar ikinçiydi. Toliya o gitti. Ne bilen zor rükzak bilen anda palatka bilen o gitti. Ne şu Şirauma degen iki var indi. O iki degen Şirauma o iki. Şunda palatka bilen kaldı. İkinci günde biz şuraşasıydık şu Şirauma degen tauda indi. Ne o Şiraumasın başka kınısıyarız. Bu Irak mağalı okutsuz böyle bulmuyor bu tauga. Minde Toliye un topkır kübrek tülerge tilemedi dip uyladım indi. Yok, tülöden gene tügel. Irak. Lay, şu yerti beytem. Manda indi bik kapatma kişilere gene. Yurağı indi 8 saat. Şoy menesi indi. Bu indi ultramarafon kibek. Nişe ki anladım. Bütünleri marafon bulaydı. Şimdi çok kişiler ben tanıştım yani. Şimdi şeyler var. Şimdi. Şişen bulalar değil mi? Bütün türlü tağlarga yürgenler, onlar bütün sekamet anda. Hikayeler ekemettir indi barısı. Anlatırlık hikayeleri bir küp barısı. Şonun jiri de matırayım şimdi ne bu. Bana bu birisinde zorusunda mene konaklar, ikinci yağında aslında uzları şunda yaşlılar iken. Ujalar iyi mi? Ujalar. Hamanda alemine Şol Toyama prefekturasında şunday usuşçılar bitinde. Şularını satalar. Abentaga
Uşlarını sattılar şulay. Resmen jiberim ne şunu dem yani yalan iken çıkımını iken algan en birsin saniyege birsin zeme oşadık. Hem buldu. O ben irtengi oş mında koralmagan. Irtengi oş koralsın için ana irtengi oş adatda saat 6'larda bula bitindi. Saat 6'larda 6'lardan da уже çıkıp gitmesem bir koya hiç almaysam. Mında saat 4'te şep bitirer gerek. Kış günü Irak. yoktur indi mındayma. Şıgı Yok bulmaydı. kış günü yok indi. Şey günü. Şey günü. Sezonluk bulaydı bu mi? Rahmet. Hatır buldu. Eyde haberge kuşi galaysa. Eyderiz. Japonya'da dögü bitti biteli. Bitti bir koya yok. Bilsen bir koya yok. Fukushima'da da yok iken bir gün bardık. Fukushima'da Ey, yok dep qayttık. İkinci günü barganda бар korktun idi. son. Koydan aldınız? Fukushima'dan alıp qayttık. Dögü bulmasa yaşıyor muysuz melle? Yaşıyor olmaz bu kişi etkileyin de. Yar ipi de yarı biz gelip oturgan yak. Aman dügü yok diye şimdi dügünü Fukushima'dan barmadan doğru geldi. Ey, şu bize bitindi mine. Makaron taşırga bula bitindi değil mi? Buna bitin neyim? Niyedir bine kişiye ne diyesin? Kişinin yine hemen birlesin. Kıpkısına. Japonlar yaşıyor olmayındı. Japonlar yaşıyor olmayı. Lakin biz Tatarstanda dögünü küp maaşıydık. Otnağa bir. Bir de yoktur hali. Allah bilir. Burada yoktur değil mi? Beyramdan beyramga. Bize berenge, bulsun berenge. Yep yılaq ya beliş. Ni için Japonya beyeler küterilü bilen dügü kıtlığı yaşandı. Küpten tügül Japonya'da dügü kıtlığı buldu. Lakin Japonya dügü barısı 100% üzerinde yetiştirile. Dügü Japonlar için tüp rızık. Lakin il boyunca kibitlerde dügü izleyiciler buş kişiler bilen karşılaştı. Dügü bulgan kibitlerde de kişilerge satıp oluğuna şik koydular. 2 kiloguna bilezleriydi. Biz nega bardık tege Amerikan Costco. Costco kibitinde bar idi. 10 kilogram. Böyle bir günde sütünü men 3 tuk algan edim eme. Bir kişiye bir ne deyindi. Nerse meytem men birinci takır iştem şulay. Sütünü opturadım. Ütte de kıtlık bar miken deyip. Bilmeyim bardır indi. Şöyle ne JS kilgeç mollarga yo Yumurka, mollarını jellediğinde. tavuk yumurkaları kişkine iken. Şey ıssı bulğanğa göre Kemal. neşik kuyadıydık bitin değil mi? Dügü zapası adette yılının bu vakitinde gül tüben bulay iken. Ben bulay lakin kıtlık bulmayındı. Hem Japonya'da hazırgı vakitte dügü kıtlığı adeti tügül. Hem onun bir neçe sebebi var. Bu yıl ısı hem kuru jay arkasında 25 yıl içinde en az 13 jayip alıngan. Onları jay başında Japonya'nın hava turuşu agentliği havanın noşar bulaşağı turunda kisetti. Tayfun sezonu başlanı bilen küpler dögü tuplarga mecbur buldu. Irten tuplaganlar indi. Tayfun kile dep. Hem bu yıl Japonya'ga kelgan rekordlu chet el turistlari da dögü kıtlığı sebeplerden birisi dep sanala. Көп aşağı. Her ay 3 milyon, 3 milyondan artık. Endi ya, onlar arkasında da dep eyteler endi. Kıtaydan kile bit endi köbüsü. Алар da dögü aşıy bit. Hamburgerler aşamay. Ikmek aşamay. İyulda dögü beyesi 18% kortkan. Hem küpler beyler tiz orada düşmeyecek dep sanay. Japonya'nın avul hoşalığı siyaset turunda bir şulular da var. Koybirawlar klimat özgürüşü bargan sayın Japonya'ga yugarı temperaturalarga karşı tura alırlık dögü sortların üstürüge kirek dep sanaylar. Başkalar şulay hükümetinin dögü üstürü için kullanılgan jer külemin kimitü siyasetinde tanqidley. Hem Avul Hocalığı Ministerliğinin ilikkegi bürokratı Kazuhito Yamashita bu kutuşkuş politika hem Japonya kübrek dögü yetiştirge hem hatta eksportlarga tiyiş digen. Kimeterge tugul kirisinçe kübrek dağı da kübrek yetiştirge kirek dep aytganmine. Japonya'nın birden bir hava turuşu gıybadetxanasına kilişler orkan. Ne şu hava turuşu ısı bulu, tayfunlar kilo, ne bütünüsün şunun için. Japonya'da köngüllü şunday gıybadetxanalar eme nindigine yok. Havanı özgertergetli iken
Гыйбадәтханәсе Шундый бар икен. гыйбадәтхана бар икән. Мен Әйе. белмәгән идем дә. Бу Кенджи районында урнашкан икән. Бу Токиодагы Кенджи районы кафелар, барлар, кулланылган кием кибетләре урамы инде бу. Безнең дә менә шундый менә кафелар, барлар булган бер районда ниде, Осакада. Йөгерүчеләр өчен гыйбадәтхана бар. Тиз йөгерергә дип шунда барып дуа укыйлар икән. Бөтен менә бу марафонда йөгерүче элит йөгерүчеләр шунда барып дуаларын укый инде. Менә чыннан да. Исемнәре дә язылган анда шундый менә шулай ышаналар. Кызык име? Бала тусын дип йөрүче гыйбадәтханәләр бар име? Яисә бала туган икән инде. Бер гыйбадәтханәгә барасың, анда бөтенсе бәби белән килгән. Бөтенсе бәбиләр белән. Бу тиз йөгерергә теләүчеләр өчен бөтенсе йөгерүче. Әйе, менә һава торышы өчен дә бар икән гыйбадәтхана. Һәм бердән-бер икән бу. Бу Токионың Кенджи станциясеннән ерак түгел урнашкан икән бу гыйбадәтхана. Әйе. Әле барып карарга кирәк икән. Син дә дуаларыңны укып кил. Сиңа кирәк бит бу. Әйе, миңа кирәк. Мин бит менә Тауда бит бик мөһим. шул. Менә күп кешеләр шулай яхшы һава торышы өчен теләкләр язып, шундый такталар була бит инде. Эмо дип атала. Мен шул такталарга үзләренең теләкләрен язып асып куялар икән инде. Ул такталар монда менә аяк киеме формасында икән. Аяк киеме, элеккеге аяк киеме японнарның гета. Шул гета формасында икән. Шундый бер уен бар икән, электән килгән инде. Моны балалар бик яратып уйный торган. Шулай балалар да һава торышын белү өчен шу гета аяк киемен атып һава торышын беләләр икән. Дөрес юлга чыкса, әйбәт һава торышы. Кирегә чыкса, кирегә килеп төшсә инде бу гета. Һава торышы начарлана. Шуны шулай итеп уйный торган булганнар икән балалар. Шуннан чыгып, шушы гета формасында бу эмаларны ясаганнар икән инде. Бездә дә бар иде андый бер аяк киеме ату. Юк идеме? Хәзер ничектер кияүгә чыкканмы соң, сәндер итеп аталармы әле? Кияү кайсы яктан килә дип. Кияү кайсы яктан килә? Ишектән теге коймадан капкадан аталар бугай инде. Караса шул яктан килә. Монда да шулай икән. Япониядә бит быел менә шуга аномаль эсселек булды инде. Тайфуннар да шундый бик көчле. Бүген шундый кәмәт. Ничек инде бу сентябрь. Барып кайт әле, сиңа якын бит бу. Гыйбадәтхана бармыйча булмас. Бераз суытсын. Йөгерергә дә кирәк бит. Менә мин марафоннарга язылдым. Барысына язылдым. Токиога язылдыңмы? Токиога да язылдым. Әле билгеле түгел. Качан билгеле була ул? Билгеле булганнары Кобе йөгерәчәкмен. Кобе марафоны ноябрьдә. Билгеле булганнары Бивако йөгерәчәкмен. Әйе. Анда ничек ул нинди марафон? Анда бит ирләр генә йөгерә. 42. Юк, Бивако ни түгел инде. Бивако бит ул 200 километр барыс. Бивако 42 километр. Шул ук көн Нагоя хатын-кызлар марафоны бар. Но мин аны 2 ел йөгердем. Шуның өчен Нагояга бармыйм. Нагоя урынына Бивакога барам. Йөгереп карыйсы килә шундай. Токио, Киото, Осака, Нара мөрәҗәгать иттем. Мин Токиога гына мөрәҗәгать иттем, билгеле булгач. Чыкмый инде мин аны. Токио чыкмаса да мин җанатар булып барачакмын, киләчәкмен. Көтегез мине. Дөньядагы иң карт кеше Япониядән Томико ханым хәзер 116 яшендә. 23 майда 116 яшьлек юбилеен билгеләп үткән Томико ханым Гиннес рекордлар китабы тарафыннан дөньяның иң карт кеше һәм дөньядагы иң олы хатын-кыз дип танылды. Менә узган иң карт кеше 117 яшендә Мария ханым Испаниядан үлде бит, вафат булды. Рекорд хәзер Томико ханымда менә 116 карт кеше шутлана менә. Һаман да яши. Томико ханым 1908 елда туган, Осакада туган. 2019 елдан бирле, менә 5 елдыр, Томико ханым Хёго префектурасының Ашия шәһәрендәге картлар йортында яши. Анда ул бик актив тормыш алып бара. Гиннес рекордлары буенча ул 2 тапкыр Онтаке тауына менгән.
Oo. Barganlarga yarata eken bu Tomika Hanım. Bu şulay uк Kansai ülkesindägi 33 gıybadathane ýürüp çykkan. Saigoku Kannon Hoji diýip atalaýar indi bu. İşken Bu var. hojiga 80 ýaşynda 2 topra bargan. Gobat, mine sen de ýürüýsiň bit mine bu toglar. Mine bu tolga mingende emes. Bir Eýe. ebi işrada indi. Men aňa söýüşmegen edim. Isen çykna gittim. Anasy meni bilen tigi bulmadagi hatan indi aňa söýüşken bolgan eken. 79 ýaşlyk ebidi. 79 ýaş şundy tolga bir üze. Bir üze. Şapkatkan indi 79 ýaşda men ne seçlerim eken diýip oturak olapay indi. Ýa opuşlar bar indi özüne de. Onu hadi girip bulur eken diýip 79 ýaşda men şu atahyga mingen. Çok kattık. Çok katky şey. Mine onun gailesi bu hobbilerinin barысы da uzun gümürlü buluğu için buluşkan dip sanaý. Hem Kartlar Ýurty hizmetkerleri eýtüýinçe, ol äle de bik köp oralaşa eken. Süýleşirge ýarata eken, indi şunday oralaşuşan hem banana oşarga ýarata eken. Banana. Bananly diýerler. Banan, haýa. Banan bitime, niye banan? Ha, banan degen bit. Banan oşar, niye men banana diýip okudum soň? Banan oşarga hem Yaponiya süt içimligi kalpis içirge ýarata eken. Men de ýaratam kalpis. İçesizmi? Üstüde diktemden görelim. Bik faýdaly diýip de aýtýarlar bit. Hem Tomika Hanım Osakada üsken, hem ýaş şagynda voleybol oýnarga ýaratgan eken. Voleybol oýnagan eýe. Kiyowga çykyp 4 bala tapkan. İkinci Bütün Dünya Soguşy wagtynda aňa iri idare etken toku fabrikasynda administrativ wazifalar berilgen. Onun iri 1979 ýylda üýlenişkenden soň ýarty gasyr şamasy uzgandan soň ölgen. Ol Pamanda ýaşaý. Kartlar ýurtunda ýaşaýyndy. Yaponiýada Kartlar ýurty bik ýaxşy. Bik ýaxşy. Oşar bize bit indi tigi Kartlar ýurty dige şunday tiskeri. Ýamanda bik ýaxşy. Mine bütün şunday boýlarda baryp goýalar indi. Bu atnanyň Yapon ýangalyklary şunyň bilen tamam. Gara bitirgeniňiz üçin zor rahmet. Sizden kommentariýlar kütüp kalabys. Hem like'larga unutmagyz, hem biziň kanalga ýazylygyz. Menim kanalga da ýazylygyz. Kilesi Asakidekiniň videosyny kirtdim. Kilesi jumga gün kiş bilen ýangadan görüşgençe rahatly. Sag bolaşabys. Sag bolygyz.